makathi mina ngiphe imali so egcineni wena zomazile ukandelekile wena nto zimele ungazithathi like simple my angifuni ukuthi mina lokhu sokulandelela lokho ngeke sizokulandelela that's why besimthunga ukuthi ukuthatha i-bank statement and then esena wangichaza ngokuthi uyakuvuma but le 3000 awuyivumi that's why ngithi mina nangathi abala izinto zakho uzobhala ilist nangathi zakho usiyazifuna and nawuzana zidalathi la ngifuni ngifuna izitha lokugcina sethi kubayela iperiod ukuthi wena uthize uyabereka ngisho and then kuthiwa a week ungamupha i-2000 weekend in front of camera ke sithi mhlambe nakungaba izinto uthola music uyadura sibani music uyadura if nasingathi sikhambulete ilist uzeyibhala uzothola i-modern boma 30,000 but imbhadelo uzombhadela i-less than le mina ngazi konke into kaSara le sengiyafanisa uzomupha cash imali leyo or uyozithenga zizitsha and then uzilethe lapho bekamathenga izinto ezitsha uSara ukuthola sometimes doesn't ukufundisana sibari na kune girlfriend kunomfazi umuntu uthandana naye ngendlela right uyazwisisa umntazana nangaba nestand asibisi wena lapha kwakhe noma ungathenga isamende uthenga ipuphu evute uthenga isicheko sikwazi sefridge ngesakwakhe na ifike egate ithi bathikele you understand ngiyacaba ukuthi nekhena bese bakho into zange bayithabela and uyasipota brother thina simadoda ukuthi la kudala irule enjalo uyazwisisa uzofekele bayijabulela yonke into engene ngozoyenza lapha zobe soyenzela iseke ukuthi uhlala kuyo njengoba bengithanda lokumnana nje befana mkhambe ngichange istand ukuthengiselisa nothenga sini istand angazwisisa uyazwisisa because if into nayisele ngaphasi kwakhe ibiza yena yokubanzima uthoma nje uya unamana ama picture walalimele khona uyazwisisa la bethu khona ngihara for i-10 rand or 15 rand ye-contract angazwisisana yebo basho ukuthi bengiphila ngibethana njalo mina bengifuna ukuthi sibare bengifuna ukuthi into le iphele kuhle kube na that peace umuntu onamabhizinisi umuntu oDJ yakhe ukuthi nakusasa abaye bakwazi ukubiza umunye nanempika ngakhona uphumelela akwazi ukubiza bro khamba ngenzeka but nasele yakuveza izinto ezinje angeze basakuthemba angazwe izinto lena mina angifuni ukuthi basho nibe ma enemy umzile into ebekayifuna ukuthi yena ukuthi like ngibe public you understand ukungihlazisa kahle kahle usale no i-public asiyenzelela nsibani yazi lo ngibuze ngithi mina kube njene ngenzelelana nabona kukhuluma kanjani sasa omunye uzofika athi kufike bekangigandelela omunye bekathi lokhu ufakazi esinabo esiphethe ngehlanzi uyazwisisa ukuthi sokhuluma nafike khona nokuthi hayi bangitshela ukuthi kodwa ngibe 50,000 no into ozoyikhuluma sizoyenza then sobuyela ku ma record wethu ukuthi okay wena uthize so njengoba ngibuse ngathi mina uthi uzomupha imali leyo uzomuphana wathi yes in weekend uyazwisisa but mina bengifuna ukuthi ngicede kuhle nje into simple ngiba ukunipha itask ne ngizopha amaphepha umunye nomunye abhale i-list into zakhe na ubhale zakhe uyazwisisa and then after that and then ngizokutshengisa yakhe ngitshengise yakhe you understand and then nangabe mhlambi uyosipush ukuthi sigcine sesiya nema-police station you go there uyazwisisa sigcine sesifaka if nabofakazi noma njengale unofakazi for 10,000 nomama yakhe nasomfonela uyazwisisa umama yakhe seka-involved inside of indaba nami-ke kunenye engingakayihlelisi kuhle ngiberegile khapha bemele sithathane sinomfazi umama khe bekathi sichade ukuze ngiberegele ekhabo le bengingabereki wamzuthi sibembereke home base ngigada nge-security bawukhona bebayibeka imali yokuthi sithathane bawubuza umakazi noma imagama ufuna ukuthi umakasara bekaberegisa athatha imali ayibambe kuyo la athi sokuchada ngemali wena bowuvumile ukuthi lokho i-agreement okay i-agreement yenu ni-3 kesithi nguwe ne-girlfriend noma makubekayazi okay and then inkinga bamnikela 4,000 watshela umama ukuthi imali esenginayo le 20,000 okay usisi imali bamnikela yona mina ukusuka le kwami kuyi 4,000 so i-16,000 lazange ithola na ukwabuza ngayo zange ngabuza mina bengasemuntu olandelela into ezinjalo utsho ukuthi like mina ngathi uyahluleka ukuthi mhlawumbe nawuberegayo and then ngiyazwisisa i-agreement yenu nabezali uyazwisisa but uyayibona egcineni seyibuya
wena Yesu uvumile ngomlomo wakho njengoba usho nethatini bavumile ekhipha yabona uyire but nje sewuyibona sowugcine sewuzibhadela imali leya ngezinto zomuntu omkubambele imali kubanjwa ngumama usari ngumama yes but isikhulumela phezulu no uzithengeke emi ukuthi uthengela umntwana because of uthanda umusic, you understand? Angeke mina ngaphanisha umntwana wakho because of wena. Nawe angeke waphanisha mina for umunye umuntu akaze ngizisana ne lapho i-agreement enizweni but nangabe mhlawumbe ufuna la kileyo sekungenelela sizongenelela but kungenye zobe siya ku step esinye and then siyakisi sizokama nas up until size isihlangothi lakhe nawe ihlangothi lakho uyazwisisa. Tom igama lami ngimanda for where because sizobhudilana sizokhonisa nabo